webale mnonga Sky TV rakali abantu ejino program yitu nyamurungi program yo muhinji no mulisa nabatangiro gundi murundi nko kutwire nituganira no kubaga no bwenje tukabwiha wabane ibatukabuleto witu mbwene rizoba makanda twagasimba kunuya mu district Ibanda turiyo muri Nyamarebe tuzakuba tuganira nana abahango omukukore merimo etakushana erizoba tuzakuba tugamba akuzarsa emtumba eyo mu nasale bed gendole tekikonya cyawe ukiteko mu nasale bed ozarsa mu butumba ubuteka bed ubuya bed ogendo buguza ogenda abantu bahinge ntoke wabanurya ikinkota rugogoma tokamanya ngo butumba nubu kuba burugameje nkota mwenu tuzakuba tuganira no mukugu natugambira imirimo kwa ari kugikora natwereka byo no kubirukorwa tugira ubundi twagira ekitwabasa akumwegaho kandi tutwalentanda twaza kuguruka kuno muri Nyamarebe tukagenda tutinde kitwegire nibanyeta Edmond a principal farmer yo muhinja atakwata mwitaka kandi nyikiriza nyegitoho omjenyi witu awerizoba madam nakwakira Sky TV nanye nabakira aha famu amazina nibanyeta abahororandi kandi director ningashimukama w'ekitongore ekirikwetwa Jairos Innovations Farm Limited ahaitwe merire nibaheta rwenkuba omurukani bihanga mugombora ya Nyamarebe district y'Ibanda so Jairos n'ekitongore cyo buhinji no burisa Jairos n'ekitongore registered fully registered na URSB na URA fully registered n'ekitongore ter business just yo muntu buntu konka nyowe ninye nakikoze ninye nakitandikire niwe batumweto owa kibandize owa kitandikire wa kitandikire ninga founder we kitongore eki kunu ya muri hina barracks wanyangu muri bihanga nibihanga barracks nibihanga nkomuruka haza tugaruka tushara na bihanga barracks security mwine gurugu abo kumanya kanyarigiri so barracks area house erugwitu nejesha water state no ura nkisa konka security is very tight mukagamanyi so twenda kumanya Jairos ekitongore kikiza cyatandika kita mwashitama muri abantu bangayi kutandika kugira ubwenge bwo gukora imirimo inareba we bare mnonga principal farmer ekitongore ekinyowe obuhwireho nkatandikaho nyino murumo gwo gukora mu bank ahina akozire emyaka 5 so aho niza nafunaho training konka nkiri gukora imirimo yanjye ya banka so kunafundaho training ejo ekefandingirwe ekitongore kiba kweta Avis Foundation so na trainingira aha farm erikwetwa Ibo Mixed Farm eribwizibwera wa Innocent Kasisi wa Innocent Kasisi so kongazayo na training yo kwezi kumwe na yegayo ebintu bingi munongo muri ebyo nyeki nayenze ekinapikinge interest kwa kuri yo gukora eje mitumba ya nasale bed so kunarigireyo natandikaho gukora kace kunaje kure nareba business eji project nekora kasente kaje jini so ejo cyandetera na resigning ngo murimo gwanje gunabe ni nkora eji najikora full time business omubanka akari sente zitajejine ukiza washanga kuno omubanka haka hari sente tinkaje ngo zitajejine konka zitari jeze mgene shaho so kuna reze mekayano zemishara zo kulindo kwezi so hati nyonkani nkora aha omuroni za agriculture so kuriyo kwiruka habanyagi kandi nyo passion yanjye nko muntu ka kuriyo gukora no muhinji no murisa so kunashangire ikintu nkikora sente nareba nimbasa ku director muhinji no murisa najya ntire me venture into this business ebe my full time business so ahindu kugambira nyowe byo kuza kusigene no kabirugamu ninkero mbutsi zanje ndabo mufamo mu konkaru yaretindu kwefuza ekinagiremu so niyo project niyo genesis ya farmage ya Jairos Innovations Farm niko yatandikire kunafunde kitekateko cyo kurga training najya kekorwa nka company so aho nagiraho mushija wanje is too supportive twastama hamwe na msharinge bigiro mu training twatandika tutyo ekitongore cyitwe cyo yes aha Jairos hatwinaho projects zihanazi Jairos Innovations Farm twinaho projects nyinje yo kubanza twineje project ye mitumba ningashi banana macro propagation konkitwe nka Jairos ni specializing amnonga omukushoze mitumba ya gonja na nebitoche tubyino konkanti bizaza mweni omunambanche so turugaho tugaruka tugiraho project ya horticulture ningashi okuhinga emboga
ajairozi ntwinge mboga kandi tusomesa n'abahinji okuhinga emboga tugaruka twine project ya pastures ningashi improved pastures ebinyasi byente z'amate mwine pasture bank eryaha Rugogoma twine hand training abahinji abarisa okufuna ebinyasi byo kurisa ente z'amate then tugarukire twine project yitu yo rutoke turi abahinji bo rutoke ntusupplying hoteli tubahereza ebitoke then tugarukire twine project yitu ya extension services ntuhereza obuhabuzi omuhinji no murisa abarisa abandi abarisa n'abahinji nyowo gwo kundebera ahandi ndiyo mushaho w'ebihingwa ori plant doctor ndi plant doctor bishikantagambire n'umuntu muke so nituzana mu field tukora obuherezo obwo tutraininga abahinji n'abarisa okuba kubasa gukora ebintu biri aha mutindo so nituhereza obuhereza bwingi nkajairozi innovations farm then harona project ndije turion to building anoza kugireba twayongera misho erizoba ni nyenda buri project tugigamba ho kwa nyenda tumara umwezi gona tukushomesa abantu a TV onka buri week tuzakuba tushomesa ekintu kimwe kandi tucegeke tuzakinde erizoba turi habutumbo so egi niyo project ina kugambira eitwatandikiro nkajairozi innovations farm aha bwenki na jirom project egi aitontumanya nko mu Western Uganda echo kurya chito cyo kusinga yo nebitoki konka waza kureba mu bantu entoke ziriyo nzukuka ekikuretu ekyo ne ekikuretu ekyo n'oburwire bw'entoki abantu nibahingire ryo kiza kubyara rutoke yo principal farmer ogende wa mugenzi wawe shabaye mitumba uzahariya akwerezo gwine kajunda akwerezo gwine kikoko so itwe nkajairozi kurugwa mu training tukaga kuzaza emitumba ya nursery bed ekashohoretine karwire kona kandi ukagoma guriyo mutumba gwa buri kiro wawateka mu kibuzi nerega mu kibuzi wawateka mu mbwa zirime ni yejo so nituzazeje mutumba otwaro mutumba njana urwo mutumba kurebekaje ninde bagonja nenyirira so otwaro mutumba oborushwa ngo omutumba ogu tugwine burire bwona kandi omanye kike cyo wabyara so omanyo tati ya wizaha niza kwagonja wizaha tuninyende kitoke kya Mporogoma nisho ndukwereza so age project netuyamba kwereza omuhinji emtumba ye mutindo yes so nicho twabesingiro omunonga kana kuchira byona nekora kasente kajejine nyenda kwetegereza ezo mpiya zijejine tutandikire aha nursery bed hati akatumba kanu mutandika process stage yo kubanza neha stage yo kubanza nitufuna omutumba ningasho ogutukweta saka kuruga hari nyina ningashi twine mother gardens entoke zitukuyamwe mitumba tukuyamura mutumba burhamwe so twihayo mutumba saka erikuba etakanemo ni yabe mpangari so ogwo mutumba tugushara ariho science ruhaho wizo inobwire bwawe ni kushomesa je twaro gutushare ngo basharire tugudissectinga tugudisinfectinga twine ebitukoza disinfectinga tuguteka omuchembazi tezo rukureba hifaho yes so ezo chembazi nizo tukuzaza ezo rehevera byawe ezo rehevera nitufundikira tuza condition kugira ngo nanaka kokaka kubakasigiremu omwe tikakarabamo so twargaho omutumba ogwe no guhereza esandisha tukika kwezi okumera mu kivero omwe ekyo rukora no gumana oshukama mizi akasheshe no mwazi then hatugwaheza kumera tureta itaka ryitu ntutaburamo amasha tutaburamo umushenyi then tupotinga tunovera bitu go kupotinga hato izo saraje mtumba ya weria kugire to giteka nkai giteko mukavera kawo then waheza ogiteka habed nabone waza kureba munorebe rya stage zitakwingana aheta ka hade ninjire ndizo teine mababi mwete ine nderete mazetendere mana yanga nabo takwata muitaka so ezino mazetendere so hareta ka gizirendere hare yazigira so hatu warebe mtumba yagira ndende cyumasa ngo gwa hade ninga mwenu gururede wagutwara ngukana ukora ki nugutandikira yo kuselectinga ne hano genderera kiselectinga yo kuselectinga twine bitoke ebitukumangwe ebi nibikora esento mukatari umanyete kitoke cyanje kinashitwangiza kutere kitoke kiri hagati ya kilo nkaga kwikahari 8 na 9 so oronde cyo rahezo omuhinji ecyara atwaro mukatare akiyamuca akiyamwe mpiheshikire then ekindo garuko selecting oreba nyina yagwe
nico nakugira turonda amazi agadeni zito kuzo mu rutoke rumwe kikande rumwe kikoko rumwe burwire ngo bene ho ihemitumba yo koraki yo kureta umunasare bed so niyo nirwo matendera gutukurabamo okuza kuselectinga kumanya imitumba yiturateko umunasare kandi nana ebike bitukutekamo maharho imitumba eri kwera omnyanye rumwe mizi hariho ndize mitumba eri kujetege ninyera omushweke cyo mushana ati nkecweka kiteke nkiterwa mushana munonga hakugira ngo turi hina ikwetanya nuko kufuteka teka ikweta nagira bawaho aha so to experience ngo mushana mwinji munonga so omanyoti nateka mu esugwezi ninga shemtumbeji ejineza kutwarwa abafama bo kurugoku abantu barwo mushwekeji so wija hotinindiga kazoni manyo mushana gwa kazo so ni manya embebo yo mutumba enda kwereze kandi nyenchakare ukaganyirwamo yes so mwabuto mukivera buri zoba no mushukago mizi zoba nitushukane tushuka mpaka gumezire tugumiza mu tushuka ogumana oshara muno potinga no shuka mutumba gumana guzara mpaka yigura akurire ukareba gwaho amani hatogo eze nkonya tukaziyamu tukazitwara mu rutoke zikakora nkorwezo hatukagaruka tukaretensia nore harimwe biziro nindeba manyenda kubuze bibirizo byembaho so ebe biziro burya byino rwezo rungi munonga so nibyo tukutekamo kwereza ekirisa eje mtumbe itwateka mweze nkonya ziza zirete mizi zitandikiraho ziherezo butagase bwo kwetagisa mtumbe rigamwe zara so nanebye birizo twiza kuyamusayikeje kubikura nabyo tubyihira mu cyumwe hati tubiteko mu rutoke nabyo bukorwa orwezo mu rutoke yes hati madamu reka tumureho twarwo mu kahumuro inyenda twarwo muri yecho kivera cya nasare bed hakurataho ki okiriyo no leba obuhinji no muri sa program nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka nkiriya ha J Rose farm kandi kunuya omulibanda nyamarebe tuganira akuzarsa obutumba obumu nasare bed tuza kubana tumara project age tongere kugamba na hazinde katumureho rero cyo tugaruke Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please, can you just leave my hair? Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Itwaba mirini ya Musako 2012 Limited nitumanyisa ba customer betu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwinji okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga itano star mukaga star ishatu hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Sky TV
irakari abantu Webale mnonga kandi kuruka yo mukahumura ko kiyo noreba umuhingi no muri sa program nanye Edmond Principal Farmer abakuturebera Star Times ya channel binankaga na 8 zo kuturebera 077 YouTube nto basa kuteka mu Sky TV UG official no basa kuturebera amasimu gawe aho kuborohona tuli na Go TV Signet twegitaho turiyo tucyayongera kuganirana no mcyarogu ari kutushomesa akuhinga obutumba na mnongo buba kuzarisa omu nasale bed twarga omunasale bed yitweria eyekivera hato nindeba kandi uburyo mbuvera butire zarayinaha sinakurata hoki kutukurwa mutwaheza kugishara ati tugireta tupotinga okunuko kupotinga saka vera akawakareba harumu itaka konka itaka rero tukuba tutiremu ntutekamu amasha nengashe maniwa tutekamu omushenyi kugira ngo kutiyambe wasukoma mizi gataka kwatira mukandiri kabibumba so gatuya omushenyo kutiyamba kudraining anankita komu amizi gakaramu kandi gakaganyirwa no mutumba gukaganyirwamo mushenyi nuguyamba mu penetration ya mizi kuraba yes kurabamu akuba ko kubota tire mu mushenyi watamaniwa nana mataka tugakushana so washukama mizi nibukwatana so next time waza kushikano shanga mizi gakora ki gakuza hansi kandi kihingwa cyo kine amizi agishemuka ncetaga agani gakakora ki gakarabamo so cyahiza kuyahagacho itwe agandi nigabagari ebo kora ki kuraba muningashi hago njura neretwa momu amizi gataba excess gakakaretera akatumba kajunda akuba watama amizi gakatera mamunongo nikajunda kaba kataka hadeningire so gomsheni uza kutuyambaho kugira ngo ga draining ajya mizomu omukavera akatumba kitu tukafa yes so teka ari ejo nasale bed ati tuteka hanasare tugenda mu steps hati tugumana tushukama mizi tukashuka mizi hati kagumana kareta ki ngo ko warebeje mitumbemo kutukugishara mu tugisharamu na yabe inendere endere kutwika tuzisharaho abwo nkintu tuziyaho kugira ngo omutumba gwaba gutaka kwasire hato ataka akatine hata kakarigire muri omunasare yitomwe so nkargamu nikabakazini wakureba hayiguru konka tuzisharaho ahabonje ntuzisharaho go mutumba nuguba gwinemizi nayo tugiyaho ngo kwakuba no byare mutumba yitu yakare no manyangu kuba biba ko mutumba umanze kubiza hemizi yono gira ngo abo nkintu baguye hemizi okuya hemizi ni kikuyamba kugira ngo kugurazo already tugwaka mwene tugwaka hamiri hati namizi ngwakatakatanice kunywa kugira ngo gutakayo na neze ndere zaba zironki manyisa ngo nzetaga ebyo kuriya byinji kandi gutaka hamere so nitubyiyaho omutumba gutandikaje mpora gumere mizi gureteze indenderensya so hatu warebogu noreba steps ogunugurugaha gukura guza gumankogo so hatu ogwo mutumba nho kumanya ntukweto kuhadeninga ninga so kujya kumanya ngo gwahama gwaba hadi koko kucyura hatu wagutwara heru nugusurvivinga konkato gwagutwara heru omusiri wagutayo nugoma tugukura ato kugure ko munasale beda no kubanza kugubiha biha ni nko mwana ko kumuzara bajya ngo babarike kumushoza hera taterwa mushana so hati nizo tugerero mu matendere hati ngo borekire kumunabise aho biruka urindaho so hati na nezi nabari yo mwana already nko twiro munda kwa conditions ziri muri tiziru kushana neza zaho munasale beda hanore uko emeri hare kitimba konka no hura mukakasha nayi no kwari so hari hino butagaso burumu ngo bwo mwana kuba ryo munda so ntuguteka mu matendere kugira ngo hogumene ogumanyiza mpora so kugira ngo gwaza kuhika heru ahariyo mushano oguru mwinji hatu gutakagira ki gutakagira obuzubu no kukura so gwo mutumba hatu wagutwara heru na hazwo mushana na hagwenzura tire gukuba instead gwo ngumiza mukora ki ngumiza mugwe yongerayo bandetere nko nyayanje aha nagerebaho naninyenda ngo utwore kuko nanka utore ko watujyangu numukwateje umugabana sale rero mugira muti so nitwatogwa mutumba no gureba hati ogwo mutumbogu kanyirira hari umuhoro gutankwata ogwo mutumba ntubanza tuguya hemizeje ngo kunaragame kuko kubanoza kubyara so umutumba gwito gutugubiza ho jemizi so process no basa kugirebera iningwa konkito twineho abasigazi bitwa
bamani bakwata omusyaha nedakika nibashara emitumba speed bino obukugu omukushara egy'emitumba so waheza then hati tutandika tukora ki tushara numumanu muyahe ebigogo tuguma ntuyahe ebigogo ebi hati nija kukoreka omutumba ayigukuzara hati ebyo nono yahe ebyacho hati ebi nturonda omutumba ayigukuza kuzara hakuba hati wareba emitumba ya burijo itukuba ntubyara wagukura na nogu nogureba omutumba hina ayigukwika okareba gwino honkerisho engogo izukwataganira har honkerisho ninga shito ntugeta bad so omunomo circumstances ninga shi omukuhinga kwe mitumba ya burijo ata aha haterisho yiturya noba warebiriwe nyo nimba narebire nimanya nkonya engogo izakwatanira manya ngwa hariho ki harherisho njano reba hata harherisho so ererisho katujye ngogo mutumba wagubyaro to muitaka nirubari no kurugamo omutumba kana kamwe konka hati to science itukoze saha ntubantu enda ngo tufune mitumba nyingi omukire kaki so ekitukora aha ntukwata omusyo gwitu ererisho turusharaho mutwe bati noreba iri yasigara kariyonka ko ni aha ndiriya so hata aha okwata okora ki osharamunka ka crossing kakasharaba bati ererisho turusharamo emirundena ahagati nagati so ererisho hati tugumiza mwe ntushara ki ntushara omutumba hata ogwo mutumba gwitu obugurya gwina misho mpako shikirengahe ahariye cyo kigogo cyo aryo go mutumba ahantuma yayo konka twa process egito ntubata kwenda ki egentuma so twa koko munda egentuma yo ntuchumita mu musyo tukora ki tugita kujya ngo ntubata kwenda emeri akuba yamera egine suppressing egite kumera so go ntubata gwenda ntwenda ngo omutumba go guzarenka guzaromwe mu rubazo so kweza kushara so obugurya gwine ki hata hariho umwana wiza hata ho noreba orugogo runda rwakora ki ahirwa joiningira naho hariho ki hariho umwana ogundi ninga serindi hati ndira wareba so hata aha naho tukora ki naho tusharaho hati naho tusharaho bati so sayikwegumizamo osara omutumba gokora ki mpako sha nomano okokora hezo ngogo rugumana osara no kokora hono buganirisho no osara haterindirya njano reba izajo ininjira abo bona nabana kandi omanye ngo hata yitukusaraha aho kuba hari yo mwana omwe no sara ngo hargo hobana umurundu gumu so niyo science ergahi iryo mugeje mitumbeje so hata naho ki wasara aha ndiri naryo hati naho kora ki naho hasara abona abana hata abana bono bana twasenga kanimbara tubashiro muri 12 so hata echo chikuyamba ngo eji process yitukurabyamo no zaza emitumba nyingi hata je mitumba yona ntujufuna emera yona mukwezi kumwe so kugira ngo kuriya kora abe wanoza kurinda ngo mutumba gume guzare gukure hat finally eche chikonya none che expecting kurugama abana kama 10 abana kama 10 tukurigirira konka ko karwa gati nkoko kureba za family planning echimwe kireta honka bibira yiwasharabuna konko muno circumstances obwashara atokuba ko kubiteka muri ya embere yo kubuhereza hatereri ahirisho rwashara atahari hazimba hateje kure mitumbena so hat kandi ko kwizana ogisaro rukugiyaho wano gisara kujito muvera nitushara no gureba hatogo mukagushara sarabona mwakora so tukagushara sara twahikomunda no gureba hatogo nugogo twagushara hateche cyo munda norekera bize mutikimezire hatogo gwazire guriyo nuguhoyo tugisazire he mitumba twagize gwakwire nabana bagira mbege niziye mitumbe yo rukureba so tuteka mutukora ki tushara so aha ko kweza kushara hari yogo ogwamera na hayi waguye
katuje ngo twasharaka kana ka hati nako tugaruka tusharahe mirundena so hati nako hagaraka hati hargaho mutumba manya so ni Azolindo awa ihakana no garko shara naho ni ngaruka nsharaho hagarka harga abandi bana naho nyine ntahine nkeriso ahankonya yako so naho hagarka harga hagaraka so harugo kushanga ngo condition ho ngaha itwasharahe mitumba sayiko ya kabiri hakuzara kwa kabiri ushanga rotwana twerundine ko bwana nkikume mu rundu gumwakantu kamenga so burka mojena no katagura independent re no kapotinga ko ukateko mu aha so aruwo kushanga no mtumba gwarenze na bwana 30 so hati echecho waza kukibyara mbwene aha hati ekintu tushara twahiko mu ndoku tukora ki tukidisinfectinga tubaza tudisinfectinga turabya mu ewazi kugira ngo obukoko ubwako bwaba burumu bwine n'amahuri tutaka kirokwe tubanze tukore ki tubanze tubwite then tugumiza mu kugira ngo na muri ya conditions zezirumu tsikayikiriza bukoko kukuramo so tugumiza mu tushara mpaka tushiko munda mwino gumiza mu na process hati reka turebe ko atecho kukweza cyabanke echo nco mukutara mukabyara aha hati kukweza cyabanke echo ntubatelekaniso mwanya gwitu ezintu zeta chembazi konka umuchembazi twezi echo kintu kucyubyara mu itaka ntubanza tuterezo mwanya gwitu hata hansi tubanza henkogote omuchembomo hata kwa hansi hari henkogote so tubanza henkogote twaheza tushuka hebizuro ningasi sawdust tugaruka tuteka mitumba yitu hatugaruka tubeterize sawdust tushwekaho ati tuguma tushuka mizi akasheshe no mwazyo akasheshe bwana otoreke binamba so hato shanga ngu omuntu bantutama mizi mingi munonga hati nko bwahwire noreba twinoho chembazi ibira obuhwire tutaka installingira mizi ga irrigation tube tutaha mizi ahizo ko you can imagine hati nkezi chembazi buri zobo rukutaha edomora 30 kika 80 urukuzireta ha mutwe so nako kure production yitebe kiri hansi tube tucino challenge ya mizi hato shanga abantu nibekora mizi kurugo mfamu kureta kushiko mitumba konka hati yani njaro wareba tapu ziyo hata mizi no gapampinga gareta amizi tukagapampinga twineyo kusora pampu ntipampinga tutomutanga tudistributinga hatushikageza chemba zitu nambwe ni season ezirakora tayiwaza garuka uza kushanga production ry'amani munonga hakuba hatiya twineki oyino muntu ari kusiba mufamu nani nyenda kugamba no banja ngo hari umushaba kweta karejo karejo gwe irizina ryeno bamweta Ronald Konka twamukubya karejo noza kumureba so arwa hanu wakuba narebererebi nashukamizi nayomberamo na potinga nabyara namboni yaba hari yaho ari munayombera nakore imirimo ye hariyo nayombera iyo sibora bari yomba tureba sky abwira izoba then tubanze tugambe na karejo habitumbo buko ari kubutahira aha mwe bare munonga abareba bitu beri izoba okutureba no kutukuraterera nkajya Heroes Innovations Farm ntagira munonga obuhinji no burisi we bare munonga kandi antusa kunjeraho ni sabiter kwisha turi kugamba project ndizo karejo zaho turebe olirota karejo yireje amazina gaone karejo ningo inagandi gumisiriza Ronald umwami Ronald yakura haba ryomba kureba Sky TV rizo wanja unenda kubasomesa ko koremera mafamu ati nyowe namara imyaka 2 mu Heroes company nje mukozi munonga ningora baba kutugambira kugerana nyo kunkozire imirimo manje netambura jo miso kana nyine kimfuniremu kandi yine kinyegeremu ikirungi hati waho mfamu omunasari bede jo butumba none okora mirimo kinaki nyoni manyo kugizarisa ngarika manyana no kugitekamu ngarika manyana no kingemboga yes na ninzirebera ngumanye ninzirezana na mizi no iza kutwingi semboga next week eje mutumba je yokurebeje eryo mucheyombeje tugereza miza kasise no mwazo aho nawo mpabyalire kimwaho imboga nazo no zire kuzikunyerera ninzirebera so ko kwimuko mukasheshe mirimo yawe ryeta no tandikira nkahi okoraki ni ntaho mbedi yanje omunjireba ahino borofa mpiyemo bwata nyombera ntebe kanisa ndere bingwa byanje mizi ndebe ikintu kigenda jo miso amizi no bano fukira no fihira burudakika zinga ani fuira kasese no mwazi emirundi 2 omwizo akasese emirundi 2 omwizo
so kaninde bo butumba butakushana umwe tubwine ndere ubu nibwo butereze kubutekamo ubu nibwo mpereze kubutekamo kandi uko butakusana harimo ebitoke na nebi na nagonze mwe ndiona nko kubiruto byimuco na kidogo ato butine ndere n'ubusya mpereze kubutekamo anyo mwebazike twakamazire bwire bulingo umurimo gwo gushanjirota umurimo tugwine nsonga gubonire abo kubananye ngufunire mu ine kingufunire mu ngizirembe zanje kuziriyo kare mwe n'umurimo tugwine nsonga nabakama banje nibankunda umurimo mbantwarizaje bakwana za Aroni taro nsonga kare umurimo gugenda jo miso abe minyeto abaryoko no bahabuziki beyongere bize mu kitongore ki bafune imirimo bakore babenkanye bareke kusibana bibaza boda bareke kusibana basare bitoke by'abando misiri bareke kusiba mbatera abasize nyondo mbiba amamotoka mbibeza na maplate z'abantu bakolesa mani gabo tunge senti ito kitongore cyita kibiza ntubahereze imirimo tugino mbwingi tubasomeseza na busa bagarika begera na busa bagarika bagena nabo bagira kibiyamo mwe nanye nisaba abantu abaryo ko bitwereza bongere kutagira mu kitongore ki bongere kutagira ni tutongere kubahereza tubahingire myani tubahingire mboga tubahingire mitumba twabakorera genero bongere kutkorera je kintu kigendo mice tongere Uganda yito kutunguka wasigara uryoha nasigara ndgumisiriza Ronald omwami Ronald we bale mnonga abantu bamureba Sky Television omwami gumisiriza Ronald no wari kusibo mirmeji day to day business kurgo mukasheshe ko mwazyo no wari kucera akamanya umutumbo kugurire no kugwasiba akagushukamizi hagire cyabo hakakihamu hagiro gwarwara akabana amayato gwarwara kandi gwetaga gakora ki kuragurwa tari umuntu wo kuzana buri business yone yo kubana ukora no buwa kubura boss umuntu uri kusigara a farm ningo uri kusigara umuka niwe mukama wa business kandi obe no manyango go yataro to ine business abo kubiyo no ine mero mendijo iyo kubasa kubana itaga kutambuza so umuntu uri kubana asigaraha nabari umuntu mukuru munonga nora yajyango nibamuhana ka Aroni kwa kubana inde ka advance so mwami gumisiriza mwamuhurira nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka reka tubegito hesabite rukwija tuzakuba tugamba akuhinga emboga kandi kurga a farm niyemwe mukama bandindire turebane hesabite rukwija